nyenyeri wabonye z'umweru, reba hano izi nyenyeri z'umweru uri kubona ni igice kimwe kivuga ibintu byiza bigiye kuba mu buzima. Izindi nyenyeri muherutse kubona z'umutuku, ndetse harimo n'abazibonye n'ubu mushobora kuza no kuzibona, mukabona ukwezi kwabaye amaraso, mukabona ikirere kibaye amaraso, birasobanura ko igice kimwe hari abantu bagiye gupfa kandi bakomeye. Bibiliya ivuga ngo nuko Yosefu abona ukwezi n'inyenyeri byikubita imbere ye. Hano twabonye ukwezi k'umutuku, bisobanuye mfite ubutumwa kuri reverendi kuri yo Evariste Ndayishimiye, kandi mfite ubutumwa mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi. Mwebwe mugiye kwakira umushyitsi, kandi uyu mushyitsi aka karasisi, iyi defire muri kureba y'izi nyenyeri, signification yabyo biguma byoroha, mubyanka mubyemera, Imana idutabara. Hari umujinya w'umurandi banzuza abanyamurenge bafite, bari gusigana, bari kuburana n'abarundi cyane. Si ibyo ngaruka, ndagaruka ku butumwa uhoraho ari kumuzanira. Ni ukuvuga ngo harimo ibintu byibonekeza nawe ukabona ko ibi bintu atari shyaka. Uburundi nicyo gihugu kirimo ibimenyetso kugeza ubwo abenegihugu bacanganyikirwa nabo bikabasiga, n'abanyir'ubwite bikabasiga. Ukwezi kukaba amaraso, inyenyeri zigakora defile umwanya urenze umunota. Izi nyenyeri zifite urugendo rwo kurangiza igihugu cyose, kandi abarundi mudusangiza amakuru, kuko ibi ntabwo jye nabikamenye ndi mu Rwanda jame. Ibi byakamewe n'abarundi bari i Burundi, babinyoherereza nk'umuhanuzi, bambwira bati iki ni ikindi kimenyetso Imana iri kutwereka ariko tudasobanukiwe. N'ababimbajije n'abandi harimo n'abanyoherereje iri bara ry'umutuku mwabonye hano, igice cy'umutuku mwabonyemo hano. Hari n'ifoto mwabonye hano y'uri umugore wafashwe ari kujya i Burundi ajyanye, bamufatana inkoho ari kwambuka ajya i Burundi afite inkoho, kandi ni umumama uko wamubonye nyine. Rero ishyamba si ryeru, Evariste Ndayishimiye ari mu mazi abira, reverendi kuri yo abo bari mu mazi abira. Mugiye kwakira abashyitsi bavuye mu ijoro. Ese ibivugwa muri uyu murwa, ibiri muri uyu murwa, se ni kweri? Ipfu zihavugwa, ubugome buhavugwa, amabi ahavugwa nk'igihugu cy'isezerano, ni ibya vrai cyangwa ni ikinyoma? Navuga rero, mwebwe mugiye kurira perezida yapfuye, mwebwe mugiye kubabara abanyepolitike Imana igize kuno yatangiye kubakoramo, ariko sijye mu mbabarire y'umuntu ari gutambutsa ubutumwa, ntabwo ibyo nkwiye kubizira, ntabwo nkwiye kubizira. Hari abantu babiri nabonye umushyitsi mwakiriye bari imbere mu kwakira, kandi ntibyari byiza. Harimo uyu witwa Reveriya, harimo n'uyu witwa Sebarundi, bari imbere vraiment, bari imbere pe. Imana irambwira ngo nimbitangaze ko igihe cyabo cyararangiye, kandi cyarangiye, kandi cyaheze, kiri ngo rero cyaheze. Rero ibyo Imana niyo ibyikoreye, ntabwo ari twe, sinjye, ahubwo ishobora byose niyigize gute ibyikoreye. Ese barundi kazi, muzi ko Burundi ujye kugira iterambere? Sinzi uko nabigusobanurira, ariko niba hari abarundi baba mu mwuka Burundi barabuzi, niba hari n'aba mu mubiri nabo uko babibona ni uko nyine, no comment. Mugabo amazi ntakiri yayandi. Rero mbwira abakizwa mwese, ijambo Imana yambwiye ngo mucane amatabaza yanyu. Niba uhagaze muri areti utegereje isezerano ko risohora ku gihugu cyawe, ukaba uhagaze udasenga, ukaba uhagaze utaririmba, ukaba uhagaze utagwana, uri gukora iki? Utegereje nde? Cyangwa uzasigara umeze nka babandi ngo yaraje ntitwabimenye, ngwirirwa ubuno hari abantu bategereje Yesu ko azaza. Ibi rero njye ndi kuvuga muzabibonesha amaso yanyu, n'ukijijwe n'udakijijwe abibone.
kandi iminsi muyibarire ku ntoki, kuko muri iyi minsi 10 isigaye ibigiye kwibonekeza ni ibihe. Ni ukuvuga ngo hano hantu Imana idutabare. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Mwari mwabona abasazi kuntu bambara impuzu zitobaguritse? Ko niko shitani yatobaguye imitima y'abarundi n'igihugu cyose aratabagura. Igihugu gisaba rifuti, perezida asaba rifuti, ahabwa rifuti. Igihugu kiri muri rifuti, bene igihugu bari muri rifuti. Rero hano navuga ngo Imana yaratinze kudutabara. Ntabwo njyewe shyigikiye wa munyarwanda avuze ngo abarundi bazakubura, ahubwo nimureba nabi namwe muzakubura, uretse ko nta n'umwe ukwiye gukubura. Horaho arantunga rwose, uhagaze yirinda atagucyamba umwambaro w'urugamba yiri kwirata nk'ukuyemo atabarutse, uko Bibiliya ivuga. Nta magambo rero Sandate yavuze atari meza, si byo ngarutse, ahubwo narindi kwiyumvira cyane ibintu bigiye kuba. Uku kwezi kurahitana abandi ko kuri amaraso. Iki kirere gifite inyenyeri z'umutuku, izo ntara ni izihe zigiye gupfiramo abantu? Hamase izi nyenyeri z'umweru nanone ubonye, genda n'andi mavideo ndayabashyiriramo. Izi nyenyeri z'umweru ni bande bagiye kuba baragwa muri Kanani n'isezerano no mu mugisha, ibintu byabo bikaba biri fresh, biri trebye, ku buryo nyine ari gudu icyo twavuga ngo Ozana. Hoziyana. Ni bande? Uri umukandida he? Ni ukuvuga rero, ese ingabo zigiye kugwa muri Kongo, zigiye kugwa muri Kongo aho bari gukubita agatoki ku kandi, ingabo zigiye kugwa muri Kongo aho ishyano rigiye gusimbura irindi shyano, umwaka ugasimbura undi. Abarundi bari kurwanira iki? Bagiye kuzana iki? Bari kuburana y'iki? Kandi ko akagozi kagiye guturika. Munyemerere uhoraho nafasha, ejo nabemereye ko tuzaganira imbaraga za Antikristo na Illuminati na Freemason mu gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza tuzaba turi gutambutsa. N'ubu rero barundi kazi, niba ujya mudasenze kazi kawe, mugeni wa Yesu witegure. Niba ujya mudasenze kazi kawe, niba nta bwishingizi nta sitasi Imana ufite kazi kawe, icyo nzi cyo muratungurwa. Dore ngiri ijoro murihanga amaso, ngaya manywa muyategereze. Icyo nzi cyo burira ari ku murango cyangwa bucya ari mu ijoro. Koko ibintu nabonye, ibintu Imana mpishuriye, numvise ubwoba ndavuga ngo Mana, ese nta kuntu watweranje abarundi ugakuraho perezida ugashyiraho undi nta kibazo kibaye? Ntibishoboka. Eske nta kuntu bajya mu gihugu cy'isezerano ababuka baranduza isi itasamwe, ariko nyine bitabereye akarorero bamwe? Ubu jenoside yabaye ngaha byatubereye akarorero kuri bamwe. Hari ibintu not touch, hari ibintu bidakinishwa, hari ibintu bitamenyerwa, kubw'uko nyine twabonye utarabona nyine ntarinda. N'abarundi rero se nibyo nakeka, nibaze ko ibi bigiye kuba, ko se noneho ibiba mu Rwanda ni nabyo bigomba kuba i Burundi. Ko se Isiraheli ya mbere yabayeho ite kugira ngo Isiraheli ikomeye? Hari ngo ugeragejwe cyane anatabarwa cyane. Reka mbiharire Imana nere kwibaza ibibazo ntafite ibisubizo, nigire mu butumwa bwiza uhoraho yandungikanye. Hama ndagushimiye, ukande saboni, kore like, uprataje nubishobora, utanabishoboye .org. Turi kumwe 5 kuri 5. Haleluya. Burundi
I see Burundi. bugiye kuba Dubai yo muri Afrika. I see Burundi becoming the Dubai of Africa. Reveriyane ndetse na Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi, Imana yambwiye ngo mugiye kwakira umushyitsi se areboke shezerederebo, mugiye kwakira umushyitsi, mugiye kwakira umushyitsi mwebwe uko muri babiri, nimwe mugiye kwakira umushyitsi, kandi uyu mushyitsi yiyiziye. Hari ikimenyetso cyaraye kibonekeje mu ijoro ryatambutse, aricyo kiki muri kubona hano ku ruhande, ngira ngo niba muri kureba neza hari inyenyeri. Izi nyenyeri ni izaraye zitambagira igihugu cy'u Burundi ku itariki ya 16 n'iya 17 mu rukerera ndetse no mu ijoro hagati, kandi urugendo izi nyenyeri zifite zizarangiza igihugu cyose. Nta murundi utazazibona kereka hari nizihagera wasinziriye, ariko hari ibimenyetso byagiye bigaragara muri iki gihugu, ngira ngo niki ni kimwe mu bimenyetso Imana yavuze iri gusobanura Burundi ubwaribwo, na harimo n'abarundi bazi Burundi ubwaribwo, harimo ababwitiranye Burundi ni Dubai muri Afrika. Burundi ni Burundi. Icyagoranye gusa n'aba bagabo nyine abangaba Reverend Kuriyo na Evariste Ndayishimiye nibo bubatse politike isa n'igoye cyangwa se isa n'iruhije. Rero ndaje sobanure cyangwa se sigure iby'iki kimenyetso kubabibajije, ariko nibandanyirize ubutumwa bwiza. Haleluya. Wiraje ibigenze neza, ayiwe ngwihindura ibyanze guhinduka, ayiwe ngwiraje ibigenze neza. Imana yambwiye ngo hari umushyitsi ntangarize abakizwa abapene bari mu Burundi no hanze y'u Burundi ndetse n'abakunda igihugu cy'u Burundi, mwiyiriza ubusa. Hari umushyitsi ugiye kuza, hari umushyitsi mugiye kwakira. Ntabwo rero umwe yaravuze ngo mucane amatabaza yanyu, umukwe naza asanga ayo matabaza yaka. Mu Burundi hari abantu bagiye kuba bisanga bari kujya mu bahanjuzi, basanga amatabaza yabo yarazimye, bajye mu bahanjuzi. Rero ibyo bintu umwuka w'Imana yambwiye ngo mbabarire ngo mumese imyambaro yanyu, mumese imyambaro yanyu, umukwe asange mufise imyambaro imesuye. Mu ntara zose hari inyenyeri ziri kugenda ari umweru, izindi ziri kugenda ari umutuku cyangwa se rouge. Ni ukuvuga ngo mu buryo bumwe n'ubundi mu Burundi isezerano rigiye gusohora. Bigume canke byorohe ndagomba kubona uw'abami, bigume canke ndagomba kubona uw'abami, ndagomba kubona uw'abambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo, biguma canke byoroha ndagomba. Rero hari abantu bagiye kwakira umushyitsi, kandi rwose umwe ni Reverend Kuriyo, undi ni Evariste Ndayishimiye. Uyu mushyitsi ntabwo araza kera, ahubwo buno Mana yambwiye ngo iriyiziye yaguhaye n'iyikwaka. Kandi bakavuga ngo hari abagabo ntihagwa ibara, ariko aho riragwa. Hari abantu badashaka kurekura ubutegetsi, harimo abantu bashaka kubuprofita, igihugu kikaguma shigwa mu manga cyangwa se mu mporera, ku rwego rw'uko nta organization gifite koko nabadandaje. Rero igihugu cy'u Burundi nabonye mufite abashyitsi, kandi ijuru ryohereje. Reka mbabwize ukuri, intara zose bamwe bagiye gutera haleluya,
abandi bagiye kurirayo kwarika, bamwe bagiye gukoma induru batera haleluya banezerewe, abandi bazakoma induru barira nk'akahinja cyangwa se barira nk'abantu nyine bababaye cyane. Icyo nzi cyo burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracuga ukanagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Imana yambwiye ngo irahangana n'abagabo babiri gusa, Reverendi Kuriyo na Everest Ndayishimiye. Abo bantu uko ari babiri nibo Uwiteka agiye guhangana nabo, kandi nabo nta nubwo ahangana nabo, ahubwo nibo agiye kwishyirira ku rutonde akajya ababwira tumva rero aha bimeze uko, aha bipanze uko, dore ibinini, dore ibinini, ofete aho niho mugiye kubona akimana n'umwana w'umuntu. Abamusenga bamusingiza igisirikare gikomeye, nta kintu kiri bugufasha. Kwa ziriya nyenyeri murarasayo. Farawo yiteguye kurwana n'Imana no guhangana n'Imana. Iza mu nda, iza mu bikeri, iza mu maraso, amazi ahinduka amaraso, iraza ifura zirapfa. Ninde wahagarara imbere y'Uwiteka? Gideyoni hano, Dawidi hano, mu ntege nke zabo ngabo nibo bagiye gutsinda uru rugamba, nibo bagiye kunesha iyi ntambara. Niba ari intambara iri bumare umunsi umwe, murabimenya. Niba ari intambara iri bumare iminsi ibiri, murabimenya. Niba iri bumare iminsi 5, murabimenya. Niba iri bumare ukwezi, murabimenya. Niba ari indwi imwe, murabimenya. Niba ari indwi 2, murabimenya. Icyo nzi cyo hari ingwano yo gukuraho ndetse no gushyiraho. Kandi ahantu opozisiyo ziri ziteguriye ntabwo ari Imana izanana. Farawo aho yiteguriye Mose ntabwo ariho yinjiriye Mose, ahubwo yinjiriye ahandi. Murantunga rwose, ibintu byose narababwiye ngo nahezagijwe ubutumwa. Murantunga nanjye sinzi uko biri kugenda, ndi kubyisangamo ko ntisanga ndi kuvugishwa gusa, nsanga ndi kuvugishwa kandi ibintu bikomeye. Mu busanzwe yenda nazaga nkabasengera nkanavugira no mu migani, ariko ubu Imana iri kuvuga yeruye kuko Yesu arahageze kandi azanye ukuboko kwe kugomba gukora ibitangaza n'imirimo. Mungu asifiwe. Imana ni nziza, Imana ni nziza. Reka mbanze senga, ndumva ubutumwa afite ntabanje gusenga ni bwinshi kandi buteye ubwoba, byagorana. Mwami Yesu ndagushimiye, mwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo watuhambiwe akatumenera amaraso. Ndagushimiye, ntabe twahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ubitonde ku biroranye ubishyire ku rutonde. Ngaho rero kanwa kacu gacecekera imbere yawe, natwe tuburire muri wowe, hama wowe uboneke muri twe, muri byose ikorera umurimo. Dutangiye tunashoje, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose. Amen. Nabonye itangazo ryanditse mu ntara zose kandi ryari ryandikishijwe ikaramu y'umutuku, ku murwa mukuru Ngozi, ku murwa mukuru Gitega, ku murwa mukuru Bururi, ku murwa mukuru Rumonge, ku murwa mukuru Matana, Karusi, Ruyigi, ndetse Cibitoki n'ahandi na Bujumbura. Mbona itangazo ryanditse mu mutuku, marayika ambwira ngo nimbwire intara zose zitegure umushyitsi. Mwiteguye neva mu ngenda ahatandukanye, mwitegure Everest Ndayishimiye ahantu hatandukanye kandi henshi, ariko hari undi muntu uje kandi azanye icyubahiro cye, azanye n'ubutware bwe, azanye n'ubushobozi bwe, azanye ijambo ritavuguruzwa, azanye ijambo badahindura, azanye ubushobozi abantu batari biziga. Mana yo mu ijuru, ndiyo Bwana,
tunakurudishie tukufu wako Jehova. We aje gushyiraho kandi aje no gukuraho. Nabonye hano ariko ndibubereke na video ndibubereke yo muri Kongo, abanyamurenge, umwe mu basirikare b'abanyamurenge bakomeye yiyama igisoda cy'u Burundi. Ngira ngo yagihaye gasopo. Iyo video ndayibashyiriramo hano. Ofete Yesu Kristo nashimwe cyane. Hari umushyitsi ugiye kuza, ariko abantu ba mbere bari bumwakire Reverend Kuriyo, Everest Ndayishimiye. Abo bantu arabagendeye rwose, kandi aba bantu ntabwo ari amahoro. Mvuze ngo ni amahoro, naba mvuze ngo ndagabanyije ubutumwa. Rero ntabwo ari amahoro. Kandi izi ngabo ziri muri Kongo, izi ngabo zagiye muri Kongo z'abarundi, igihugu cyatewe muri Kongo, nshuti yanjye, igihugu cyatewe muri Kongo, kandi ntabwo muzaza gutabara, ntabwo muzava i Kongo, ahubwo gira abantu bareke kurira, gutabagwa kurabonetse. Neva ahuye n'uruva gutashya, Reverend Kuriyo ahuye n'uruva gutashya, kandi ntago ingabo ziteguye kurwana, koko ari uhoraho ubwenge. Ntabwo yaba ari intambara isanzwe, yaba ari umuntu muzarwana sava, mugabo ko ijuru, planning y'ijuru nukuri, nta kintu na gitoya gihari navuga ngo muri bubashe kugeraho, nta na gito. Kandi ibyo bintu ntabwo ari ibiteba, ntabwo ari ibyo mu kazoza, si n'ibizaba, ahubwo ni ibigiye kuba kuri iyi minsi ngiye kubarira hano ku ntoki. Abarundi bamwe bahunze, abari mu gihugu, abarundi batagira ishengero, nabonye Imana ishengero, ariko ibyo ndabivuga inyuma, batagira aho guteranira cyangwa aho gusengera. Imana nabonye ibaha aho gusengera cyangwa guteranira. Harimo abantu bahombye mu bijyanye n'urudandaza, ariko nabyo ndabivuga inyuma. Nabonye Uwiteka ambwira ngo narabibonye, narabimenye. Harimo abantu bambuwe utwabo, ariko nabyo uhoraho yambwiye ngo narabibonye kandi narabimenye. Ibyo bintu byose uko bikurikirana, mugiye kubona Imana yikorera umurimo ku rutonde rwayo. Protokole ni ijuru. Hari defile. Iyi defile mwabonye mu kirere, ku rutonde, kuriya niko igihugu kigiye kwera, kuriya niko Uburundi bugiye kuba bwejejwe. Hamwe Uburundi, ziriya nyenyeri zirashushanya Uburundi ari umweru, bisobanuye igihugu kizaba kimeze neza, giteye neza, gitengamaye, gifite ibyiza, gitemba amata n'ubuki, donc gifite agakiza, gifite ishengero iri ku rutonde. Ahandi mwabonye ikirere gitukura gisa n'amaraso, ndetse n'inyenyeri abazibonye z'umutuku. Ibyo bintu byose n'ukwezi mukakubona ari umutuku, bivuza amaraso agomba guseseka akameneka, kandi amaraso y'abakomeye. Tagira ngo ni amaraso y'abanyarucari, oyaye ni amaraso y'abakomeye. Nubwo biba bikomeye, ariko tugomba kubivuga. Hano mugiye kubona hibonekeza ibimenyetso muri iyi minsi 11, ubu hasigayemo 10. Ikimenyetso kimwe ni mu kiraro. Hari igihe umuntu akubwira ngo hazaba ibi, noneho umuntu ntabyumve. Ko mu Rwanda zitaje, Tanzania ko zitaje, mu Bugande ko zitaje, Kenya ko zitaje, bundi mu Burundi kuki ariho biri kuba gusa. Burundi bwacu
indirimbo y'igihugu ntabwo ndayifata mu mutwe neza ariko nzoyiririmba umuntu rero wayikopoje ni umuhinga very good n'aba akiriho ahezagirwe n'aba atariho umuryango wiwe uhezagirwa bisiguye iki bisobanuye ni ukuvuga ngo kote imwe ni urupfu indi kote ni ubuzima kote imwe ni ukubaho muri paradiso indi kote ni ukuba muri purigatori ndetse bikarangira ugiye n'ikuzimu kwa shetani kandi ubu tuvugana reka mbabwize ukuri nuko mugiye kubona n'isoko ya Bujumbura ihagarara buno yabuze yarahiye ihita ibura habura ukuboko kwayizahura ngo kuyubaka mu bimenyetso Imana yampaye iyi soko izahagarara nk'ikizimu cyangwa se igihumyo cyangwa icyobo kumwe babyita hari abantu biteze ko urudandazwa rw'amabuye y'agaciro ari rwo rugiye gushyira ibintu ku murongo biriya ahubwo ni uko hari amasengesho byakurura umwijyane ntabwo ari byo bigiye gushyira ibintu ku murongo ahubwo abarundi ni mwigengesere amasaha agoye taha ujye mu rugo mu muhana iwawe ku gatumba aho ubarizwa hama bari hanze musengera igihugu cyane hagiye kujyayo umushyitsi bene data neva yakiriwe nk'umushyitsi nawe yakira abashyitsi n'abashyitsi baraza bwa butumwa twari twarababwiye mu kwezi k'umunani haza papa intumwa ya papa buno nibwo bigiye gusohora ibintu twahanuye mu kwa gatandatu no mu kw'indwi ubu nibwo bigiye gusohora ntabwo rero ubuhanuzi ariko si byo bisohoza jewe ndi indogobe yo guhanura nakagira umuntu unyishyuza ngo ko bitasohoye bisohora se ingi usohoza ubuhanuzi jewe ndi umwe uhoraho akoresha ubuhanuzi bugasohora rero ikigiye kwibonekeza nuko operasiyo y'Imana patrouille y'Imana circulation y'Imana ntabwo ari igihamana sine kantu koroshye k'amafuti ahubwo bigira bigende neza ukira akire ukena kene cyangwa se ubaho abaho upfapfe niko bigomba kugenda rwose harimo abantu rero batabyumva azoja mu masoko none tuzogwe mu minembwe ntabwo ari mwebwe Mana rero ico duhe dukora n'abarundi twarabahamagaye turababwira ngo ni barekura abo bantu abarundi barabwiwe twarabahamagaye turanababwira kuko bagomba gusubiza amaposition yabo yose bakayasubiza inyuma yuko iriya no gucokoza buriya ni bucokozi yuko kiriya kintu baye bakora no gushaka no kuducokoza kugira ngo turwane ariko nubwo tuzi yuko gahunda amasunzo yabahaye ariyo kugaruka gusubira kongera gufata mikenke ariko barashobora kugenda bakagibagirwa yuko ntibizokunda mikenke ni wacu mikenke twaratashe hariya twashize abavyeyi bacu ba mama na ba data abana batangiye kuja mu mashuri ibikorwa byatangiye gusubira mu byabo ko barahinga ko baratera ibigori ni gute bumva yuko bagomba gusubira kugaruka kuza gusengera abaturage ivyo rero nivyo MRDP yahagurutse kugira ngo irwanye akarengane nico gituma Fandese Matama mubona yahagurutse nubwo yaravuye mu bitara kirwaye ariko akemera kugira ngo aze gutabara abaturage bari hano mu minembwe bahe barengana bapfa busa ko turababwira kugira ngo batugarurire abantu bacu kandi akanagahinda kubavyeyi babuza abana babo kubera ko gusagiye kugura isabune yo kumesera umwana wiwe rero niba turekurira abantu kandi abo barundi nibo babikoze bafatikanyije nabo wazalendo kugira ngo basenge iki gihugu kino gihugu tuzocubaka mwahaba mutahaba tuzocubaka kandi twebwe ntaho duhetusha wa mugabo yaravuze chef muhire aravugira ngo barya bose batubwiye baradusezeranyije kuzoja Misiri ngo bazobabwire yuko urugenzi rwasibiye ntaho duhetusha tituzova muri gakondo iyi ni gakondo yacu ni mu gihugu cyacu ko baragira ngo tuje batujane he munyabukuru tumanuke Buvira se twambuke Burundi tuje mu makambi tuje Burundi kuba barundi se umunyamurenge ntaho ntuvuze ngo muzamuvugana nabo tweke mutabahamagaye mubabaze gahunda zabo nta na kimwe tutababwira turababwira ngo niki bakatubwira ngo bajino ngo ko barashaka rede tabara tubabwira kuko mu minembwe ari hiba mu mikenke se ni hiba mu bijombo hoso irahaba icuka cha redi tabara baremye bonyine kugira ngo bacereka amahanga ta redi tabara ikibaho redi tabara yafanye na Gisiga utabizi ninde redi tabara yafanye na Gisiga
kandi Red Tabara yishogeye yagiraga kwanza n'abatutsi waba bandi bose basigaye n'abahutu bose baremwe n'intuze n'imbonera kuri bamara babagira ngo ni Red Tabara nta Red Tabara igihaba n'icuka ico twababwira n'abarundi turababwira buri munsi twababwira ngo nimuve muri aka karere yuko twebwe dukeneye kugira ngo duturi wacu abarundi ngo baraho ngaho bari menase n'ikibazo bafite ikibazo cha M23 wase n'abakongomani ngo hari n'igihe bagenda bakatubesha ngo twebwe ngo kwanza ngo mwebwe twirwaneho ngo nta kibazo tubafiteho ngo ariko ngo tudashaka ni M23 natwirwaneho n'abana babiri b'amahasha bavuka ku muvyeyi umwe wo muri Kongo iki nico gihugu cacu catuzaye kakujya muza muririmbi wanyu ngo ni igihugu cabibarutse natwa hatuzohatura nubwo bizoba bisaba amaraso aruta yamenetse tuzoyatanga kuzogeza ku munota wanyuma ariko kino gihugu tuzokibamo abarundi rero ni muhagarika izo menace zo kugira ngo musore mushoze yindi tambara ntaho twenda kuja kandi nta nubwo babwanyu dufiteka mwogira ngo none ubwo mwigereye hari ya mikenke hasigaye uruzi gusa ruduciye hagati ngo none uko twatrambula abantu uri bagihe baryama dufite ikibazo c'abaturage bacu ariko twebwe twaritanze kandi gupfa kumunyamurenga umwe abandi basigaye barazi vasinga amaraso amaze kumenwa hana barundi mwebwe mwakabivuyemo mukabireka mugahaguruka mugataha iwanyu mukaja kurindira ku mupaka atari ivyo ngivyo mugiye kuzotuma tuzohabakura tukagera nibuvira kandi twamara tukazobana nabi iciza ni bon voisinage nukugira ngo mube hari Bujumbura natwe tubivuvira tuzobane neza ariko muzabyanga tuzobane nabi ahasigaye ico twababwira no kugira ngo turekurira abantu bacu mureka amayira y'abantu bahebaje mu masoko ko murafunga amayira kugira ngo bitaba gute abana bo muri Kongo bareke cyane twasezeraniwe n'Imana tukirorere twizigiye kuko data yakitweretse aho hantu ni heza cyane amen aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurira n'abagenzi tuzoririmbira indirimbo z'abakijijwe tuzongera kubana tuzoba dushize amarira aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yatutumeye aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurirayo bagenzi tuzoririmbira indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara tuzoba dushize agahinda aho hantu ni heza cyane amen aho hantu ni heza cyane aho hantu ni heza cyane tuzohurirayo bagenzi haleluya tuzahurireyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu cinaragwana ribarikiwe haleluya mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti icyubahiro n'ikimana ubutumwa bwihutirwa navuga tugiye gusangira hano bushingiye kuri ibi bikurikira turaza turebe Yesu yaravuze ngo mubitse ubutunzi bwanyu imungu n'ingesi aho bitagera bitabasha kugera haleluya nimumara kubibitsa mukora imirimo myiza izabaherekeza rero tugiye kuganira ijambo ryitwa imirimo myiza habaho imirimo mibi hakabaho n'imirimo myiza twebwe nk'abakristo turi muri kote y'imirimo myiza twebwe nk'abakristo turi buburijwe gukora ibyiza ariko abapagani bari buburijwe mu gukora ikibi rero mu izina rya Yesu Kristo teraniro aho turigeze uri kuhabona nagira ngo tubandanye kandi gusabiye umugisha utangirana natwe ugasozanya natwe
umwigisha n'umwigishwa tugabanire imbere ya data. Turareba imirimo myiza uhereye kuri Tabita wazuwe n'imirimo myiza, turareba imirimo myiza Salomo yazuwe n'imirimo myiza mu buryo bwo kwimikwa, yakoze igikorwa cyiza atambira Imana ibitambo. Imirimo myiza iri mu bwoko bwinshi, nubwo abigisha bavuga iby'amaturo, amashikanwa, ibiracumi, ibimazi n'ibindi, nagira ngo nkumenyeshe ko imirimo myiza iri mu bwoko bwinshi. No kuvuga neza ni umurimo w'Imana kandi ni umurimo mwiza, no kutiba kandi wowe ari ibyawe ugacuruza ntiwibishe umunzani ni umurimo mwiza. Noneho rero hari imirimo isanzwe myiza njye ntari burondore, n'ibindi gukora ni umurimo mwiza ndi gukora. Noneho rero turagaruka turebe Bibiliya ivuze ngo mubitsaho ubutunzi bwanyu imungu n'ingesi bitagera, kandi ugasanga ijambo ry'Imana rikutwoburija kubika cyane. Pepo keshezere de somene ya zupayi ngo nimubike cyane, ariko mubitse muri banki zibaho mu isi zikababikira. Rimi kashi irabika, Rewo kashi irabika, Simariti kashi irabika, MTN kashi irabika, Mobile Money nyene, Airtel kashi irabika. Ofete ibigo bibika amahera ni byinshi mwabikijemo ubutunzi bwanyu. Murebe isi iri ku rwego rw'amafaranga menshi yabikije mu mabanki, k'Ubusuwisi bwuzuye amafaranga abitswayo n'abantu. N'igihugu cyawe gifite banki nkuru yuzuye amafaranga yo guha banki ntoya. Ofete buriya nk'amafaranga ari muri Amerika, ufashe amafaranga ari muri Amerika cyangwa se amadolari ari ku isi ni menshi cyane. Yesu nawe aratubwira ngo mubitse ubutunzi bwanyu aho imungu n'ingesi bitagera. Rero imirimo myiza mwarayize cyane kandi muranayigishwa cyane kandi muranayimenya cyane. Uyu munsi reka tugaruke rero shitani abi wabakoresha imirimo mibi. Shitani gikoresha abantu imirimo mibi ku rwego rw'uko buno navuga ngo niba shitani ikoresha abantu imirimo mibi, Imana ikoresha abantu umurimo mwiza. Izina ry'Umwami Yesu rihabwe icyubahiro. Amaboko yawe ni abiri, intambwe zawe nazo ni ebyiri. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Uko kuboko kw'iburyo kwaremewe gukora imirimo myiza. Mungu asifiwe. Niba rero njyewe nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa n'ejo narabivuze, ni ugukora ibyiza kandi nkabikora neza n'ibyo Imana igutegeka. Dusipoze ko kuva uvutse abantu bakunda ibiharage babaho n'abatabikunda. Umaze kurya nk'imifuko ingahe y'ibiharage uhereye igihe watangiriye kurya ibiharage kugeza buno uri kumva buno butumwa? Uriye imifuko ingahe wibaza? Ntabwo habuze 200 kilo, 300 kilo cyangwa toni. Wibaza umaze kurya akawunga kangana iki kuva uvutse? Nk'abanyamurenge cyane badukurikira hano, wibaza umaze kurya akawunga kangana, wasanga ari 100 kilo cyangwa 2 kilo, 200 kilo cyangwa 300 kilo, 400 kilo, ibintu nk'ibyo. Mugabo na toni ikaba yabigira. Wibaza umaze kurya ibiraya bingana iki? Wibaza umaze kurya ibiraya bingana iki, cyangwa ibyabo cyangwa uburobe uswaga? Niyo mpamvu nuza gusanga ibyo bintu byose rero wariye byagiye muri tuwarete. The toilet byose urabirya bikinjirira mu kanwa bigakomeza inzira yabyo bitayobye bikajya hehe? Muri tuwarete. Bibiliya ikavuga ngo ubibisha umubiri azasaruramo kubora. Nicyo gisobanuro. Ni ukuvuga rero hano dusigaranye ijambo rimwe. Wibaza warariye inka zingana iki? Niba urya inyama z'inka cyangwa z'amafi cyangwa z'impene cyangwa akabenzi cyangwa inkoko cyangwa n'intama n'izindi nyamaswa zose, wibaza uriye inyama zingana iki? Ibyo bintu byose biri muri tuwarete, urabirya ukabinywa. Wibaza unyweye amata angana iki? Litiro zingana iki? Cyangwa
ibiyeri cyangwa n'ibindi bintu byo kunywa ukunda gukoresha, wibaza unyweye ibingana iki? Ibintu Imana yasigaranye bishobora kukurokora no kugucungura ni utuntu dukeya washigaje. Nkuyemo ikote kugira ngo mbone uko mbwiriza. Ni utuntu watanze ugaha inshuti yawe, waba wahashye ibiro 2 by'inyama, umushyitsi akaza mugasangira. Ibyo nibyo byanditse mu ijuru biri umushyitsi yariye. Naho ibindi byose ni muri tuwarete, kandi tuwarete benshi tuba mu mirwa cyangwa mu bisagara. Tuwarete zitazanatugirira umumaro, babyohereza nk'ahantu naka bacukuye ifose nini yakira umwanda w'umujyi wose. None hariya ninde uzajya yo kubikura, ninde uzajya yo kukurutira? Bibiliya ivuga ngo nimubitse aho ubutunzi bwanyu n'imunyu n'ingesi n'inanda n'igishoro bitagera. Niba rero Imana iri kukoburija kubitsa, nuko ariho hari sikirite y'ibikorwa byiza. Haleluya. Rero uyu munsi wa none Imana izaguhembera ibyiza wakoze kandi biguhere umugisha. Mugabo umuntu akibaza ngo niba bimeze uko, bivuze iki? Bisobanuye iki? Bivuze ko biriya watanze ugahembwa umushahara w'ibihumbi 200 ugatangamo 5, ibyo 5 biraruta ibindi 195 bisigaye. Niba warejeje mu itongo ryawe ukezamo imifuka 5 y'ibiraya ugatangamo ibiro 20 by'ubuntu, ibyo biro 20 biraruta ya mifuko 5, kuko ibisigaye byose bijya byose usigaranye nibyo uzakoresha mu buryo bwo kugufasha. Ariko byinshi na byinshi uzabisanga muri tuwarete, nta handi. Rero Yesu abwira abantu ngo nimukore imirimo myiza. Impuzu turazambara tukazitwika bigahera, cyangwa abajura bakazimanura ku ikamba aho zanditse bikarangiriraho. Rero umuntu ukijijwe, umuntu usenga, Bibiliya bivuga ngo gusenga kutagira ibikorwa kurapfuye, gusenga kutagira imirimo kurapfuye. Kumeze nk'umugore wambaye ubusa cyangwa umugabo wambaye ubusa. Niba mu izina rya Yesu Kristo warakijijwe, kirizwa gukora imirimo myiza. Niba warakijijwe, kizwa werure ukora ibikorwa byiza. Onodijese semana kizwa were imbuto nyine, kizwa ukora imirimo myiza izaguherekeza mu ijuru. Uzaba wambaye nk'uko mu isi yo twambaye turaberwa. Wese muri mwe hari uwatinyuka kwambara ubusa? Kandi koko ubu nkurikiye se ubu waguha n'amahera akakubwira ati ngaho tembera mu buyenzi wambaye ubusa ku murango cyangwa no mu ijoro, wagize ngo wapfa kurenga irembo? N'umwana agera kwa muganga, ngira ngo nyina ajya kubyara, impuzu zaraguzwe kare z'umwana. Rero niba unyumvishije uyu munsi, intego twagize dufite niyo kubwira abantu ngo gusenga kutagira imirimo myiza kurapfuye. Niyo mpamvu njya mu mazi ngasenga, navayo nkasura abantu, navayo nkakora n'utundi. Ariko uko iburyo ni gukora, uko ibumoso ni kugakora. Cyakora njye nemerewe kugushimira ko wakoze neza, ariko mu busanzwe kiziririzwe. Uko iburyo ni gukora, uko ibumoso niko kabimenye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi. Rero nkeka ko twebwe twese turi abakandida bo gukora ibyiza n'imirimo myiza, tukabiba aho tuzasarura, kandi tukabiba aho tubona neza na neza uhoraho ari bwiyubahishe, nyine tukazabiherebwamo ingororano. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu asifiwe. Imana yambwiye ngo mbwire abarundi b'abakristo, aho uherereye mufate amasengesho muri uku kwezi kwa 10. Mufate amasengesho muri uku kwezi kwa 10. Hari ibintu bigiye kuba, no mu kwa 11 hari bigiye kuba, no mu kwa 12 hari bigiye kuba. Mareka yambwiye ngo mbwire abakristo mwiyirize ubusa, ababishoboye musenge,
kuko mugiye kwakira umushyitsi kandi umushyitsi w'imena sekerebo shezererererebo. Imana yambwiye ngo harimo abagize uruhombo mu bucuruzi cyangwa se mu budandaji, mbatangarize ko Imana yarakubonye ko wahombye. Imana yarakubonye ko wahombye, ntabwo ucururije ku miti cyangwa ku burozi washakaga iterambere, ariko kubera Shetani warahombye. Ariko buno uko Uhoraho avuze, arambwiye ngo mbwire abakirisito, abakizwa, ufate amahombi, koko marayika nk'uko wamubonye hariya agiye kuza mu gihugu cyanyu. Mugeni wa Yesu witeguye, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Iyo umugeni amaze kwemera umukwe, abazi ko ari we bazabana iteka. Nicyo gituma asiga se na nyina, agasanga umugabo bazabana iteka. Urantunga, ariko Imana ubutumwa yampaye yambwiye ngo igihugu cyose nimwitegure, Yesu araje. Yesu araje, araje, Imana iraje, iraje. Yesu araje, araje, Yesu araje, Imana iraje, iraje, Imana iraje, Yesu araje, araje, Yesu araje, araje. Haleluya, haleluya. Barundi kazi, bavandimwe, inshuti zanjye, rega turakundana nubwo mpanura bamwe bagahita bavuga ngo Marite, ngo tureke twiyibire, turi abadede, turi abahutu, tureke twisahurire. Oyaye, aho gupfukamira Bayali twakemera tukarokora ubugingo, ariko umubiri ukagenda. Ofete harimo abantu bumva ibi bibabangamiye. Ihangane, uri umwana wo kurimba, ubundi ibi ntibikwiye kuba bikubangamira. Rero intara z'Uburundi, ijuru ryahumuye, we Imana yaje, zose yazizengurutse, kandi buno vuba Yesu araje, araje, Yesu araje, araje. Yazengurutse igihugu cyose mu nyenyeri z'umutuku, azenguruka igihugu cyose mu nyenyeri z'umweru. Ikirere kigeze kiba amaraso, ibyo murabizi. Ikirere kigeze gica kiba amazi y'urubogobogo, sinzi uko mu Kirundi nayita, amazi y'umweru ubwo, cyangwa se ubururu bwiza, bisiguye amahoro nshuti yanjye. None iyi defira aka karasisi nakibonekeje mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Babanzi b'igihugu barajya he? Bamwe bakigunga barajya he? Bamwe bakirwanya barajya he? Barajya he? Barakwirwa he? Biragenda gute? Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Iki gisoda cy'u Burundi, none se hariya mwaziriya nyenyeri bazaterayo misile, bazoherezayo rokete, babadede zamborera kure. Iriya Mana muzayirwanya gute? Ari abagabo ntihagwa ibara, ahari abagabo ntihagwa ibara. Nagira ngo nkubaze, hariya muzabigenza mute? Kandi mwe ntimuzi ko ari Imana ije. Njye mbaha ubutumwa ko Imana itabaye igihugu cyanyu, namwe mukaba muri kuburonga ngo Marite ari kudukura ku ngoma, Marite arimo aratubuza mugati, Marite yarwanyije CNDD-FDD. Oyaye, urimo urampora ubusa. Uwakurwanyije ni Yesu utaragutoranyije. Hajya kuba Sawuli Imana itaramutoranyije, ubwo nyene bice biba inyuro cyangwa biba ikibazo. Nuko byaturutse mu kugomba no mu gushaka kw'Imana.
Haleluya. Njye birashimishije, birampimbaye, biranezeye kuba Uwiteka yururutse mu gihugu cy'u Burundi. Kandi yaje. Yesu araje, Imana iraje. Si ukuvuga ngo ije hari aho ivuye cyangwa ije itari ihari. Ahubwo umugambi w'Imana uruzuye. Isezerano ry'Imana riruzuye. Ukuboko kw'Imana kuragaragaye, kurabonetse. Very good. Thank you. Hallelujah. Asante. Hallelujah. Merci beaucoup. Dieu merci. Hallelujah. Uyu ni umugambi w'Imana. Uyu ni umugambi w'Imana, izi ni inzira z'Imana. Rero abantu banywa amata, abantu barya amafi, Dubai kujya Gitwaza yabivuze, rijya yerekwa nta kinyoma kirimo. Nta kinyoma kirimo. Abantu barya umukeke, abantu batembera, abantu banywe bambara, abantu basenga. Uru ruzerero ruriho rw'abakizwa, bamwe bari mu Burayi, abandi bari muri Amerika, abandi bari muri Afurika, batagira ishengero, batagira aho baharuba, batagira aho babarizwa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nkakwiga. Hari umuntu Yesu ugeze ahumura w'impumyi, uramubwira ngo ugenda wiyuhagire urareba, ngo genda Isorowamu areyoga, amara arahumuka arareba. Amare kureba ngo ababyeyi be baramubwira bati, ninde wagukijije? Ninde waguhumuye? Ninde warebye bigenze gute? Barababwira ngo n'uwitwa Yesu wanyujije. Biba intambara ngo abura ahantu ho gusengera mu gihe kitari imyaka mike, ngo ariko Yesu amuronderera eglise. Rero ubutumwa hano nari mvuze n'ubu, ni uko hano abantu mwese mudafite aho mwinjirira, n'abandi bose bari mu madini ya shitani na yarahari, n'abandi bazimiye bari mu buyobe, mwese igihugu Yesu agiye kugishyira ku rutonde. Ngo dushyire ku rutonde Mana, ayiwe bishyire ku rutonde Mana, ayiwe bishyire ku rutonde Mana, ayiwe bihindura ibyanze guhinduka. Mumvugire uti Imana, mumvugire uti Imana ishobora byose, Imana. Ngo iraje bigenze neza, bigira bigende neza, bigira bigende neza. Haleluya, bigira bigende neza. Haleluya. Rero barundi kazi, hari umushyitsi mugiye kwakira, ukwiye kumwakira wariyirije ubusa. Ni uwitwa Yesu n'Umwuka Wera na Data. Hari umushyitsi mugiye kwakira, ntabwo ari iyi minsi 11. Hari ibimenyetso biri bugaragare muri iyi minsi 11 bigaragaza kuza kwe, n'iki ngiki kirimo. Ariko mu mezi yandi asigaye hari umushyitsi mukwiye kwakira. Hajya uzamwakira utarasenga n'umunsi n'umwe, uzamwakira utararara n'Igetsemani. Reka twe ntabwo Yesu aravuze ngo mucane amatabaza yanyu ahore yaka. Ese itabaza ryawe riraka nk'umuntu Imana yasezeraniye, nk'umuntu Imana yavuzeho, nk'umuntu uri muri mu isezerano, uri muri areti utegereje neza ko bigiye kuba bimeze fresh. Haleluya. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Ngwiye inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Agakiza karakabyara imbaraga ziragahe, kuko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Ngwiye inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Haleluya. Reka senge. Ndi mu bihe byiza kuko njye ndimo ndabireba. Nguriya araje kudutabara, nguriya araje turatabara. Ubura amaso urebe, njyewe ndamureba. Nguriya araje turatabawe. Twegamiye umugabo ukomeye, twegamiye umugabo ukomeye, ari we Yesu. Kuri Eglise rero Imbabazi TV 3 mu butumwa bwiza, ngira ngo tuba twahagiriye ibihe byiza, kandi rwose turashimye abandika muri comment, abakanda right,
abakora subscribe no kuri ngira ngo bigiye no kwaguka muri iyi minsi mike cyane. Turimo turasaba inkunga Imana tujye tubasha kugira amateraniro ari online cyangwa se live, yego, mu buryo bw'ijambo ry'Imana bwagutse, mu buhanuzi, mu mavuta n'imbaraga. Ubwo nitubona twabigezeho, Yesu abitugejejeho, nabwo tuzababwira kugira ngo mubashe gukurikirana ubutumwa bwiza. Ndagushimiye Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana. Uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri isambu itarumba. Uri umugabo udatetereza abamwisunga. Ndagushimiye ko ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ibyo uvuze biraba kandi wategeka bigakomera. Uhabwe ikuzo, uhabwe icyubahiro Mana